Lakhang ko rapon nilip constituency kaparlo chokehola pangti kro arong thonglang pi aroy akung mate kaliunia long thang ni pai trok silapen ner kep ninia parman kecheng si phonglang pi fest kapedopo labangso phonglang pi fest kibipon lake jasemet nilip ahawara longta ason kijui kelang ason lapen adim do bonta karbi anglong rat pinang anatum kachimine dolang lapen karbi anglong pen angtan atum kijui kelang kapawang jia phan mate kapache thang ji nilipta tourism kapa promote jia phan se bangso phonglang pi fest kapedopon pusi nilipian pillars amaipu joy ingti chunbang benar be dunmaipu jobson rongphar kong chunbang long dili terang dihin rimbang robertson inglenga tumpen than pachini pon joke hola pen philip tiso report tk news. First edition lang lah bangke. Masih langsung tak taksi. Aku next mo angkun padam tu jirpo. Itum det boleh klaim kali mo next akimia generation tum lagi bang sambil latum han isiat kawar kita kangsi. Itum basang deng mana deng. Tante nang tum nang itu mithai longa teng potang te dak lasang ame pi peman ponji phan penang kisi kedang alira cham ki pi pondo lasin nang tum lai kisi kedang pon kenang tum jongjong akhia dan ma kan anu kaprek nang tum hana poson kerap ki to doma na so pathak La bangke imetang akhia data dulu la pen iltum dak ni lipang non upcoming generation ba harta dotum tame non leader tuman tingwai tingsai kansi mane iltum ni liblong ta isi celang mesen adim ke midope gitu mo celang mesen adim koson si bang na pateng long pen mana itum ta paprang lun jima masih so cingwai soy masih itum metang angbong pensi akam ba ceklem aku inul bahini ali dar itum hana cerap dun do pen hong pen tame jirpo jirpitum na ke cerap dun pensi ini masuk program lah an dengar na kelil lapen nana hon kar jugang tung lahan lo ladak ajo phirlo la sol munit kedam ke wang do lapen mithanga gari lapen ke wang atum do la se hala tum phan nang tum la kedam ke wang nam la poson ki endo maza labang ke nitum isi revenue plus lai kipipine nitum tala isi kedang do pot revenue mana nini pen nini lewang tame gari hum pen paru ini ke endo gari ke thela bang taben gari so bang ke poket dan ke la pen dang ni bang ke ko no sok ke mo di poket bot ke tang te nona nang le tum ladak nei pi along ke paman pun along hala kilun ke kan ben nang lo alira cham pi phanang tum kaprek alun se pilun se pola pason ke hang do mala pen kom ben pason ke hang do bote komama phanang tum ke hang pon so puthak mani thek pen than pon jima ini ke 8 tarik lah tumi 8 tarik kan weta ili tumlong tenangana singer isi ke li tumla local ni li singaran ke promote tenangana li tumlong talent ke do singaran ke li tum chang la no non puna met non upcoming generation start later on pi punon Privin punon sontak taksi ulang li tumlong local singer to tum har promote pon la pen li tumlong aman ke thang plong amen ke thang plong rock rak atau perform cingbai di sewang lo mendi sewang lo tak itu wi hatta di kana wi bang perform cek putot nong wi kulit hatta nong wi bang bece li tumlong entertainment part rara bahasa entertainment doji dapen band bang ke redeemer doji armor doji fort perangke doji dapen ke li tumlong la vocal singer muka isuman hai singer muka la merong pirong kha inong dimong noi macam tong ni la Kapan ke belek jati belek tribe Assamese tribe kita inut bahini singer doji kapan Adivasi tribe kita singer doji aku ringma tumta metang singer metang cultural sepaklang kai no nang la song bang pen ladak nang tum kaprek la son kacepate pudam nang karbi youth festival long asana thase kaprek son aja me kedeng pon kacepate la posana do la sila posana aja me tanane tum long la non nang tum kibi pon long deng pon do masa Asi itu cingwai lo traditional sports suman paklang bolji pia lo kita make traditional sports aja bostu ke itu adim tipon nodak la tidak arlong angsi asi next time bang itu upload lang pami po hala bang tipon istami ini bang kan itu la takowar doji engkela sono po check kacing doi doji individual pen la kisuman dolang sports muka di dak place lang penadi itu aku labang mau update tu. Terus.
Honglang Pi Fest ki pon ke matha ke tumla isi ko matha pon ke la young generation tum cintru ponang ji tum atwar ka prek dam dera la hai program pen kami tum mesen ke gam tu jona ku pen se bang so program pi pon lo la pen ki chunang theklong lo pinin we class lo asi pini we stame pini anarlo program stame pini rafting doji rafting nan klem pon bom lo la pen usi ke chetsan check pen ke chingdoi la hai sports Business sports penindo hai sampai klaim pon bom lo lalu la bang so program bipon ni tung mat ha ke idung kar beng long mati ni li be yang kang long pesan si tung promote pon thejima idum long location li det kali atelen la hin kapre tu ha atelen sampai tung la bang tower side pen tum chelar pon ba paprang pon thekpo to bang so mat ha pon si itu la bang so program bipon Tante namun penang lagi pupon river rafting pu. Labang ke anam sondo mana revenue pan lo labang so program pacun je pan itum tame tangka ka prek lo namat ke awar saya dalam masih itu labang si revenue son tiket and pon lo indut pen paru ini plus tamil an bang ke song pasi indut pen paru sisi an pon lo labang ke non ma ke ili tum ke hai Dr. Tuliram itu Karbiang Autonomous Council pen ini tumpan ekdom inisiatif nak enut pe so program kan la pendang lok JP la pendang lok lada ka nilip leaders an tumpen cerap petsi la so program mang ini tum klempot kalau bukan program non ini tungi matha bangela so program mang ke lan pathi pu imang daiman me amat si non bang ke non itu council pen itu Karbiang Autonomous Council pen itu sir Dr. Tuliram long ala inisiatif na endon pik la pen gedang lok itu malong la forest department datum itu mat inisiatif na endon tip pikan la pen do tulang itu malong tourism department la pen do tulang itu malong la jirpi jirpo tum na kecerap dun tip pikan so join si pini la so program itu dak ni bangkang long je tenglong lo Untuk lo sampai dak tan pon jima. Jirap lo jakong jadi sore piduni lo kealang itu mula nilipin pilar sponsor lo kealang itu mula son program TV ya son awareness tan logote dulu he je mana nilip apirte mana environment me pigadim lah since pena kaprek constituencies pina kudam de mana langdam pentik di non mana son forest environment ahin nam itu mana mipik lah lai deforestation hai takuri nang ni janang ni pan pen lah alang itu program so affairs kibi ke si alang ni pan suruh lo nil tum in forest department pan an ke jerap duni pom green nilip bang la ta message lo je kada leadership gover nangji long santi panhok ke nang po je lata mane area wise do hai mane sok mat ke yang nungli pudim kali kisman do patalen area do mane forest land area puri re adim long mane isi local dum ta war sai long bom le dak la santi long permit en pen ajat kan claim bom lo lang itum da aso su paring bom lo usi sulik bom lo plus la aku nang itu chini lo je dak thengpi kang hu pini tum do nim tum dong an ke stop phani jo phelo lo chelang dun bom lo chirai kom dun bom lo thek dulong an thek dulong dele he thek dulong an bang dak on de sis kuri lo jat lo